Assembly constituency ahi executive member BJP ahi hui Babana first is one special invitees ahing pangsate ban banin aumthei tasun te pulana ni bawi masa pending in puha kulian chief of singat omthei anina upa kupchon pau chief of mubalai pusang kulian chief of sumchin bum ualun haulai usamel kaboy puti daular chief of tikasang Jingkalong hiba kaca. Pu David Cilulor Chief of Busau Kulang Tingsan Hoi Bai. Upaning Kendang Chief of Zabele. Pu Zamkulen Chief of El Paimol. Pu Es Tangkenhang Chief of Es Jezo. Pu Lian Zamang Chief of Es Gertui. Pu Kantang Chief of Munhoi. Pulang Ken Pau Chief of M Buang Moon. Pu Khai Min Thang Chief of Yang Sang. Pu Chilun Thang President Youth General Headquarter. Pu Thang Samang General Secretary Youth General Headquarter. House One Mark, President, Visitor Sultan Block, Pu Gin Kotang, President Jadwaya Singat Unit, Pu Lampau, President New Zero Singat Block, Pu Howland Ku, President Lizam Zomi Society, Pu Chilean Ma Social Worker, Upa Kailian Social Worker, Upa Santi Kumar Mahazon, Upa Boy Mahazon, Uem Ginghantang Mahazon, Pu Kailal Mahazon, Le Azona Dingin, Pu Lunkai Mahazon. Tamtan Hivai, introduction of the guest report here Kipangi. Pu P David Joe Zingunte Pulana Nini Pia Zingunte Apuna Akita Buru Dema Aminu Akigen Laini Atamzo Ading Low I low le Ading Tay Low I Diwema Aumlo in Pom Mai Vine Tugian Nala Pabip Katkingaita Lala Kisata Vod Kadum Bangadile Bangele mi pite na thay wai Lam hiva mo le Lam na en kadingin ki sabawiyen Tuin Zomom no ti Muallum Vangkhuo pada Hosiuni na pada Zomom no ti Akisa hol bangwa Lam na mipite ko nga la dingin mipite mitay sa dingin na mau mipitin kutbe na to Vairon kya bawele
in amasapen in chief speech hong peding in guest of honor. Tu es Ginmil Lian social worker. Ang hoya kun chengtan kun hoi kun man phang pe di kasi jeng ki pa to le tu ni isunta program kun hoi pe tu pe sen ban so sum house a kwate in amun phan sa mai ni ping pai khom ti house a wa nin ko ma sen bai ti se ni tu ti hi sana again to zong twa ke ge ya to pa I chief guest pau kangan se ya kamu ne ya bu le to ya zong ama ma kamu ne ya mai lama zong ama ma kamu bin apai sa zong kamu ne ya ama introduction de advertise kabol na zong don lo bin kagen hil ting ting zong gen di sa ding kapi zo lo ting zong pi sa ding ama kan se ai lo jen tu ni tu sao pi gen le zong mi pi ni sathua tingin thuman pha pen ki gen pen nanga zo lo kha de kala organizing committee te koi pe ne alem sa kan kai ba ting ting tu pi di na sum ja pen gen ke ni ro ming la sang ma pum sa un la inte pue ai ke organizer chairman de khan la so mai kai sun ka so kin aban ka so kin non na so le so dam chen ta na ni dong ni ti pa ni gen kel banok le mi ti te le pasin ngai dam taw Lungdam alot na le mi pi te su thai na dingin ti ching boy Zominam ni la sadingin Zominam ni chi la sadingin Han bawi mi piden kon benato lam don bawi le Bien na tuần nua đắng lâu dấu xuân lại giống tiền dù cầm như lâu thu pa dù nông dù điên đi cầm xiêm hồi vờ khốt cái tuôn ma băng khom lì vừa rồi đi tăng đi dù mi năm đi ô cho đến đua từ lâu bao băng cái tôi hem cái tôi sang dinh nó sang dinh hem dòng xuân chỉ bằng kim na dâu gặp lúa mê Vangkhuo dòng ngòm rất ta vơi chim lâu đi cầm Minam du điên ba băng diên hồi vờ sinh đang yên lâu đừng lúa miên mà băng lên khóm đi dù Minam đi ô nó đến xuân tùy bằng cái cuồng na xa bin mấy dâu mi nằm ni
lai nghe dâu tang pa dâu tôi tang pa mang đôi lệ dâu tôi tang pa George liền liền thế mi pi tiền cột bên ato làm đồn bao nhiêu này
silpia peding dia aman taule zilian te waban barin han vain amasapin ahing pia pedingin ZYO President Unit President Aumei talanga hingdin pia ilam ngatin memento hinto yulan chief guest po puti hanggan pawang dito kito ay mipitian kod nato nalam don bawi silpiat yan upati hangkan paw ex-minister chief guest Minam ni the 68th celebration tuin in 13 memento simkian na ang naipia di mahi Memento Simkiana, Office of the Zo Youth Organization Muallum Unit, a philanthropic organization, General Headquarters, Zoveng Zenhanglamka, Charitanpur, Manipur. This memento is presented with honor to Pa T. Hangkhanpao, ex-minister, for gracing the 68th Zomi Namni celebration 2016 at Muallum Public Ground on the 20th February 2016 as a chief guest. May the good Lord continue to shower His blessing upon you. P. Min Lun, President ZYO Muallum Unit, dated Muallum the 20th February 2006. Kap Min Lun, Secretary ZYO Muallum Unit. Mipitian ko tim bawele amen tuin eite ko nga thuman patam pita ay na siat kiat pia zauta guest of honor po as in million social worker amain memento insan pia henlan apedingin UZO Secretary Unit P David amahin ding pia henlan Memento Simkiana, Office of the Zo Youth Organization Muallum Unit, a philanthropic organization, General Headquarters, Zoveng Zenhanglamka, Charitanpur, Manipur. This memento is presented with honor to Pu S. Ginminlian, social worker, for gracing the 68th Zomi Namni celebration 2016 at Muallum Public Ground on the 20th February 2016 as the guest of honor. May the good Lord continue to shower His blessing upon you. P. Min Lun, President ZYO Muallum Unit, dated Muallum the 20th February 2016. Kap Min Lun, Secretary ZYO Muallum Unit. ang kipi hero to gitu mipitian ko tim bawe Abana, Functional President Ahong Pangpi, Puzi Jinzamoy, Mahazon Ama Ihalo. memento pia kian ani dingin celebration committee chairman tangwal thangdian pa man pila memento sikian ani bai the 68th Zomi Namni celebration 2016 theme art culture our identity Office of the Zo Youth Organization Muallum Unit. This memento is presented with honor to Puzi Jinzamoy Mahazon for gracing the 68th Zomi Namni celebration 2016 at Muallum Public Ground on the 28th February 2016 as the functional president.
May the good Lord continue to shower His blessings upon you. Signed, P. Minam, President ZYO Muallum Unit. Signed, Kap Minam, Secretary ZYO Muallum Unit. Dated Muallum the 20th February 2016. Lungdam huay zilian ten silpia neu no khat hinat le ang na san piao kp ka lungdam e in te pi Ke zong ka lungdam e no ming alam dingin unaw hai jang yet club te amau han vain ang nu to ki tuai mi pi ten kut ben aton alam don bawe unaw hai jang yet club te Hai zang youth club te nalam siang khop mai wa mi pi te zong lam lam akam simu ta e la sa lam akam simu ta ma kachia ahin la nalung simu himu pa ile thei len ka uda stage la mai din cheng mi pi te lungul na thei ka ut tun tuna
mi hing hi na zalin ke zong mi pi te lung lut na man zo lo in kan boi leng oi hi ko in te hi hinale tunin guest te zingun te pada ngai khet ding tampi te hi alas lama ding a koi tuam loin special guest to Sri Nathan Singh Elias Kapoor MAJ New Delhi social worker. I now invite our special guest Sri Nathan Singh, also known as Kapoor, who had a master degree from